sve ono što govori gospodin Murphy direktno u konfrontaciji sa nečim što oni promovišu u svojoj zemlji, a to je puna demokratija, a ovdje sprečavaju takvu jednu demokratiju, čim postavljaju ili stoje iza jednog stranog pojedinca koji može da radi takve stvari. Ja mislim da on doživljava Milorada Dodika kao glavnu prepreku na priznanju, dakle, Kristijana Šmita kao legalnog, i vidi ga kao glavnu blokadu, dakle, na oduzimanju imovine od Republike Srpske i da sva ova pisanija, ona prethodna pisanija, upravo to. Prošli put pomenuo Milorada Dodika u svom tekstu 13 puta, ovaj puta 20 puta, sljedeći put će biti vjerojatno 46 puta pomenut Milorad Dodik, što pokazuje jednu, rekla bih, neku obsesivnu crtu kad je u pitanju uopšte njihov odnos prema tome. Dakle, njima Milorad Dodik smeta zato što ne priznaje Kristijana Šmita, jer Kristijan Šmit nije prošao proceduru propisanu aneksom 10 Dejtonskog sporazuma, smeta je Milorad Dodik zato što govori istinu o stanju u Bosni i Hercegovini i zato što predstavlja prepreku na oduzimanju imovine od Republike Srpske, na što su se oni nameračili, i moram reći da je to jedan apsolutno neprincipijelan pristup